Orang yang lalai, orang yang tua lah semayangnya neraka wailun. Orang ke semayang getem subuhna luhuna asana mugribna insyana yahana cuma but. Nyantu orang neraka wailun. Mi lun metano drone kasega binggu lah rumah sakit hana semayang hanya kenang iya kan sebab nak opnama kan nyopat tanah dong memi mi tayammum bah nak salat be no mentang kemah nak cat panu dengan sepok kiamat. Semayang limong surah semalam membawa hati luhu asa maghrib insya subuh nyo semayang hana cerita untuk pri maka menyo najak-jak baru rumah sakit bek neme boh limong mesti najak rumah sakit bek neme boh limong kurung sakit tanah neme nebungkuh tanah membawa boh buk kerang lang keredah kasih nunduk-duk nekun sekre mi lolak kaidin karat bacut lu najak ublang kemukoh ublang nyepat hana boleh elung juk nyepat na bacu kemudahan maklum bang kebuka tano kami gelung jika mereka yang mati elung kan mi lun metano drone kasega binggu lah rumah sakit hana semayang hanya kenang iya kan sebab nak opnama kan nyepat tanah dong memi mi tayammum bah nak salat be no mentang kemah nak cat panu dengan sepok kiamat. Makanya yang perawat-perawat, yang bidan-bidan, jakbut watewo kerja, muruno cara tayammum, antuk na urang sakit gemohoi. Nu perawat. Punek, enggak perlu nolong tayammum. Kepala ni nak orang kan. Enggak perlu nolong. Ingat hitung semayang payah pasal ia labah. Icok dah noh hipudung ju labah pasal. Iji rupa tayammum hana payah pasal labah. Pai nak pasal abai labah ni aku mau labah kau meninggal kau kan. Tayammum peduk do tumpuk, peduk ju plak peduk. Nit wate bat tanah. Patai kamu but jaro bat tanah, sahajalun tayammum tu membolehkan solat. Tipek macam. Hana payah perata-perata alamat hana payah. Nyo kamu nomono orang abai yang alai hidung. Kepu abai-abai alamat hang tak beluk tu. Puduk macam nah, kabar dia. Alian tepuk-tepuk hal lain tepuk sepatu. Ya, bak jaro selesai solat. Adakah nak tip tayammum? Semayang merumpok, iya je kenang. Ana masalah. Tunggu nak pembalut. Ada pembalutnya ju. Illa usahalah maka sabat wa alaiha maka sabat. Allah hendak kubrakkan hamba. UBBE je semayang. Hae dong du. Hae du baring hambaring melintung. Gaki ke dia kiblat. Hae lengelintung jaro. Hanjut beda jaro ngamata, hanjut le semayang ngamata ngate, hanjut le ngate kamate hana semayang le. Yang semayang hana pre semayang. Mu bawang pre mentang payah belo si. Orang menggang kan tak belo bawang pre ku deh. Bawang pre pi payah juk peng si. Semayang hana cerita pre. Yang kedua mano be entuk bak mono ilmu hakikat ujung-ujung kata semayang le. Kaduk-duk bak puak hana semayang pakah semayang le. Marifah hakikat tarikat syariat. Nyono temang lelong. Ni mendamu buat ju. Sumber syariat bak Nabi Muhammad. Nabi ke semayang sampai bengkak mata kaki. Baik gara-gara murno ilmu hakikat kata semayang le. Bodohan. Petihan. Ilmu hakikat salah-salah tak belajar dan iblis je ke guru. Iblisan. Lumbi contoh ilmu hakikat. Nyo pelai ke santan ke banjarah. Nyo santan hakikat no. Santan hakikat. Baru merumpok santan, upot ile. Alih pot diuyuk. Terhuyuk puliak. Leh puliak plah. Leh plah ku. Leh ku ramah. Leh ramah saring. Leh saring baru santan. Nya baru merumpok hakikat. Kan mudah mendapat ilmu hakikat kok jai bu ile likutnya. Mungkin yang merupakan santan yang akan lancung di biak royham kan. Urang benar ni. Syariat hana murno ke hakikat langsung ku piatanan. Hansip contohnya bilum. Ada ilmu boleh tak ilmu hakikat. Ada pegah kajamun ka. Murno ilmu hakikat untuk semayang yang khusyuk nya nagai. Munyo semayang ati lale golom truk tingkat hakikat lale ati. Semayang sah. Cuma tingkat derajat kalau kena ati lale. Fatihah ya aju pi ati ulang. Yang golom truk hakikat. Yang temu baik gara-gara haikat nak semayang leh lanjut. Bente ka duduk kalau semayang. Haikat.
Kata Allah, membuk je. Ai preh gelentun dak yang buat. Nabi Muhammad yang sumber syariat ke sembahyang sampai luka mata kaki. Ya Nabi. Robat tanya kau wek kena wek gede kena 2 puntung apa hanya apa ya 2 grek kan. Kata sembahyang lain je. Sembahyang hanapri. Yang napri sembahyang lehero. Yang pertama nak mit, kedua rumpungo boleh lemo. Melaki aja buji antara leh kajanya rona. Anak mit lumo rumpungo hana hukum. Munyo peleh payah sembahyang leh melaki pungo yo hana leh. Hana payah leh munyo pungo bibit pungo dengan raja. Tengah duduk pungo keroi. Yang ka pungo asli. Nyopu pungo ro ya masalah. Kipa nuku pungo ro, ipi bakong. Ibuh yang tabu lang plok jipon tu. Lego dari ipo abah. Mu putuh doknyo. Mau pegah dah abang plok aku ah. Ka pungo ji. Pungo 2 tahun. Pulih payah kada sampai yang 2 tahun lau. Abah ibu no ipu pungo. Kan beda pungo ngai ipu pungo beda. Lagi kalan dengan terkalan kan beda. Kalan dengan terkalan. Nyoter kalan awalan ter akhiran lon. Menyoter kalan hana sengaja. Bat ajak-ajak macam bat wet merumpok urina mana. Astagfirullahaladzim. Urina mana lang palang mandu ruhung mandu. Astagfirullahaladzim. Nya hana daca. Tapi bek bang kadu kita salam. Astagfirullahaladzim. Nya ulah-ulah. Bunuh ka hana daca. Malaikat hana tulis haju langsung tabak nak istighfar. Tabak malaikat kita tanya malaikat rawi kita tanya malaikat raunun. Kiban malaikat nun tulis deh kadi kalon. Bek istighfarnya aja. Ada pun siapa tapi kita halam. Kiban tulis deh. Hana kita halam kamu cuk. Hana ye tu cung ya jenguk lom. Nak tulis juga deh. Nah le. Makanya kalon pertama hana tulis le tabak mantang istighfar. Makanya asai terkalon istighfar aja. Hana dah. Munyo yang pungo asli hana masalahnya yang pungo ro yang masalah. Makanya hana cerita untuk pri sembahyang. Makanya sembahyang suruh semalam 15 pada waktu mak 5 waktu 17 rakaat. Sembahyang sunat rawatib berapa rakaat? Sembahyang yang ikut boleh berapa rakaat? Nak tuan sembahyang sunat rawatib? Mana nunggu. Sembahyang wajib dengan rawatib tu. Sunat rawatib 22 rakaat. Civilian. Segolong subuh 2 rakaat. Segolong subuh 2 rakaat. Segolong luhur put. Padungan 6. Luhur put 10. Segolong maghrib 2. Oh segolong asar put 12. Segolong maghrib 2 16. Lih maghrib 2 18. Segolong isya 2 20. Lih isya 2 22 rakaat. Munyo malam-malam tetap 22. Salatul laili masna. Salat malam 22. Hanya sampai yang rakaat malam. Ada makna sembahyang sunat malam tetap salatul laili masna. Angkanya sembahyang tarawih 22 rakaat. Hanya put. Mutasabuh ngam perlen dek. Nah, salatul laili masna. Salat malam 22. Berarti fungsi sembahyang sunat rawatib terkedi na bocor-bocor lang sembahyang perlen itu biji. Lang sembahyang perlen kana bocor-bocor dong kadang pahnya tengek dak de. Bocor no urunggang dak de ngan tak sembahyang sunat rawatib itu leji. Nah, lain sembahyang tarawih. Yang sembahyang tarawih ka sunat muakkad, sunat diberatkan. Sembahyang raya diberatkan. Yang sembahyang sunat tarawih, sunat raya, sunat maksudah kana gairu maksudah. Makanya hanya gabung niat dengan sembahyang tarawih. Bentuk saja long qada pada subuh serta sunat tarawih kana Allah. Oh hanya. Alah tengku tidong baik ju 3 ikat 2 paket ju. Subuh-subuh na tarawih na hanya. Tetap tarawih mentang, menyo qada subuh ka kebek le tarawih, menyo sembahyang tarawih ka hanali subuh. Lalu kana qada subuh na tarawih. Sahaja long qada pada subuh leka imam kana Allah. Subuh. Bentung ku imam ku sejuk yang kagak baca kunut Allah mahdini fi man hada. Imam buat je ikut. Munyong ku imam kagak sujud. Ku imam rukuk. Tanya bek tamu khalafah nan mentang ikut imam kibala imam ke mana? Agak tanya motor go punyo ka supir lah meriah penumpang pandai ada jalan ke meriah tu. Ai tanya ka karun motor lagi. Mungkin supir lagi tanya ya Tuhan. Ho lang supir kenan tanya. Munyo supir ka lampaya tanya lampaya. Munyo ka imam ka kenan tanya kenan. Makanya urang dah imam hanya urang wibu. Karena urang was-was je imam. Allah. Yang kau trip man. Engkau baca bismillah kau trip. Bis. Nyai makmu melikut bis mandung bis. Pupuk bis kena sembahyang. Makanya urang dah imam hanya yang was-was. Nah, bukan lemak. Berarti sembahyang wajib nyo hanya tinggal. Sabah wate tinggal sembahyang 72 buah laut neraka lagi langu. 72 buah laut.
Nyo anak muda yang kena pegak mulut berayak fungsi melasah palagak. Asyik pakai dalam. Yang takut dengut urang semayang dalam. Yang punya itu met dengut mangguk jadi biar uduk long. Padahal ente mangat tak semayang nunggu imum pipah tu nanti. Nah makanya nyen dan semayang limong bawah tebet tinggali. Inna awala ma yuhassabun nasu bihi yaumal qiyamah as-salah. Yang paling tat pun periksa orang kiamat semayang. Nyampun. Pun nyen pun aju nyen nilai pun. Ana lain. Munyo semayang lewat, lain lewat. Munyo semayang ana lewat, ana cetali. Fawailul lil musallin, neraka wailun turung semayang. Alladzina hum an salatihim sahun. Urang yang tua-tua lang semayang. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal maun. Urang yang lalai, urang yang tua lang semayangnya neraka wailun. Urang ke semayang getem, subuhna luhuna asana mugribna incana, yahana cuma but. Nyan ke urang neraka wailun, karena ganyan lalai-lalai lam semayang. Tengku, ilong kau nak aku semayang kau bisa kena neraka wailun. Ni semayang na tapi hantim but. Contoh, urang semayang hana but. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kada ada apa. Alaihi wasallam. Ngapa ke yang sah? Atai kawalak dalin ka sah hai yang. Tapi punya urang nabut semangup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Urang nak buat kepelepas semangat baru baca Fatihah. Urang hana buat tigang semua baju. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kayak pakai kapal. Gok-gok yo luar. Pulang tak sama yang tu bah melasah tu ha do kuburan. Igop tengah hiu tu luar tu ke tu burung ibu dah boleh kocok belum. Kepa belum burung lam melasah pada dalam. Yang kepan contoh urang sama yang hana buat. Dah dalam contoh sembahyang nabut bersen. Allah kiban mak sembahyang tarawih kita mau terima le dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah. Nah urang samping ya rahmakallah. Gengengan kai geung kita mah kira orang yahdikumullah. Mandua maramahan. Tapi punya urang nabut nah geun bersen ngan samping. Alhamdulillah. Ngan dapat diharo ka jung yang hana ka permunnya urang nabut. Contoh lah urang kola musibah urang nabut. Maka kegeun tu urang duk bineh kerung le hantah sembayang, urang duk bineh belang le hantah puasa. Puja urang duk bineh kerung hantah sembayang, urang duk bineh belang puja hantah puasa. Urang duk bineh kerung tek tu sembayang tolong kerung. Betul kerung ju, yang gagi ka on tu dari keti gitu. Bi sembayang ju. Ya, saja lu musukkan Allah. Le gerah muka, gerah jaro, gerah ule. Aki hana gerah tu lok ya ju. Nah urang, ai, hana dah aki kau. Pu budak pak urang. Dia agak belum. Karena kita dah dalam. Hai kau le. Nak doa kau belum pukul dah dalam. Mu madam kana madam doa kau belum. Hai bang, enggak kibian dah. Hai lang iya aku dengar apa berah kilam. Menyo urang nabut, waterah aki kagak kasat lah mati. Nyo kalau rahaki. Nya merusah kon tengok haju. Walaupun kadang ia payah kasat nyo kalau rahaki. Yang menan payah kasat me dah mati kon tengah haju. Yang kuat nyan ke hana sah sembayang runduk meneh kerung. Wadah gitu sembayang tengah haju hana rahaki ke ke bulut. Yang kejap menjaga agak mulut nyanyi nak mulut. Nan du musibah urang nabut. Dah lom. Urang duk meneh belang hana puasa. Urang buka puasa kai luk madaura. Tak kalau madaura je yui. Ada kerja ia lu pojok kuih pojok buka lecek. Mang lecek kaduh madaura lom. Pujuk kai tibit-tibit demang madaura malam. Rupanya bunuh madaura pada ngembau. Orang duk menyebelah kepada ngembau. Kalau kejap dia. Makanya yang boleh pegang sembahyang dengan ilmu, puasa pun dengan ilmu berupah. Baca Fatihah. Huruf Fatihah berumbuh. Huruf Fatihah berumbuh. Huruf Fatihah mah ayah abang dengku sertuh 50 huruf. Saboh tu na sertuh 56. Man sertuh 50 boh 6 sertuh 50 huruf. Saboh tinggal hantar sembahyang. Nah, cerita sembahyang berjam-jam. Yang kerja yang leu musibah harus menerawih. Yang dia melambul Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kaya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad. Allah Allahu Akbar. Pajan ke kun. Nyan jangan muda ali ke cumi kun dari kok rai. Ada kun le, juga ada kun pada jam. Yang susah tu nenek elikot. Yang biasa elikot. Allah Akbar. Hanya Allah. Mungkin mungkin kalau kita lihat, kita dapat thot. Nyambak kepada kita mereka dalam opolon. Pandai kau bunuh kau betul sembahyang.
Makanya payah perhatikan urang malam tarawih. Nyo anak muda kompak dah, bab pegak maulid. Nyo menyona puasa ke duk rapat le bawai. Geci imam duk rapat sedeh tu apa tu halapan petua kampung duk rapat ya pilih tungku imam lagak-lagak tu. Alin lagak-lagak tu. 20 malam 20 dong ku imam cukup dari tu. Menyau urang lagak tu dah imam mana dah tarawih. Ku mangan. Mit bupah lah dong mit ada imam tu bro. Bismillahirrahmanirrahim. Mit. Nyan di urang jamaah lekok latih ke pumit dengan peng kampung dong. Pandai nak kusyuk lah teman kat tengah ke peng kampung. Makanya mit bupah, sumit belagak. Kahana su lagi son malamnya midahlah tu son sumit begot. Munyo yang dang imam lagak tu kemangat sembahyang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makmum ikut, kumangan. Kena zilam, santai kalau. Mungkin imam kabel tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Abi percaya mungkin imam guru Allahu akbar. Makmum guru sih. Dengar guru tinggal ke kepala orang nak baca Fatihah. Rupanya bak dengar Fatihah mungkin imam kat tinggal Fatihah tu. Tinggal ke la salata liman la yaqra'ul bi fatihatil kitab. Hana sembahyang urang ada Fatihah padatan dak dengar rukuk juga deh. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nah rumah ngai sampai juga. Hoi, pu Fatihah dengar rukuk. Kadang yang gok betul sembahyang. Makanya sembahyang menyohana ilmu dumpu akon. Dumpu akon. Ci sembahyang menyohana jabu meramah mendum. Pulau muda sembahyang gerhem bismillahirrahmanirrahim. Ladum dengan baca ayat gerhem. Qul ya ayyuhal kafirun. Kamu nak apa tiga? Sembahyang ke pura-pura sembahyang. Ni hanya buat apa kon?